dame i gospodo, čuli ste ekonomske pokazatelje koji pokazuju da je Srbija došla do prosjačkog štapa, a ja ću sada u nastavku da iznesem politički aspekt rada ove vlade i odluke koje je ona donosila, koje mislim da nose još veću važnost zbog toga što takve odluke imaju istorijske posledice. Na prvom mestu, jedna od katastrofalnih odluka ove sadašnje vlade jeste da u novembru 2008. godine svojom odlukom dozvoli da EULEX dođe na teritoriju Kosova i Metohije. Ja sad neću ulaziti u rad ove misije, ali svi smo videli da ona je sve samo ne statusno neutralna. Videli smo da na sve načine se trudi da uspostavi institucije važne države Kosovo, da deportuje srpske ministre, da joj nije stalo do Srba na Kosovu i Metohiji, da srpske institucije naziva paralelnim institucijama. Danas više niko ne pominje 6 tačaka vlade Srbije koje su bile uslov za EULEX. Njima je bilo samo bitno da se potpiše odluka kojom EULEX dolazi na Kosovo i Metohiju, a to što je DSS govorio da time država Srbija ulazi u proces priznavanja nezavisne države Kosovo, lažne države Kosovo, sadašnja vlada nije htela da čuje. I rezultat toga je upravo sadašnja situacija iz koje je pitanje da li Srbija može da se izvuče. Drugo, u septembru 2009. godine vlada pravi još jedan katastrofalni potez, a to je MUP Srbije potpisuje protokol sa EULEX-om kojim se priznaju granice između Srbije i Kosova i Metohije. Drugo, taj sporazum, odnosno protokol, se ilegalno sprovodi s obzirom da u javnosti njegova sadržina nikada nije objavljena, odnosno nikada nije objavljen u službenom glasniku, što je uslov da bi jedna takva odluka, odnosno dogovor, protokol počeo da se sprovodi. Takođe, u avgustu 2009. godine izmenom i dopunom zakona o informisanju, kakav je to paradoks, tek poseban paradoks, vlast koja sebe naziva demokratskom, donela je zakon o informisanju, zakon kojim se zavodi medijska cenzura, odnosno samocenzura visokim kaznama koje se propisuju za medije, a tek da ne govorim o medijskom mraku, posebno prema opoziciji. Takođe, u novembru 2009. godine Zakonom o nadležnostima Skupština Srbije je priznala antiustavni statut Vojvodine. Kako danas funkcioniše vlast u Vojvodini, da imamo vladu, da imamo premijera, ministre, Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti koja ima za cilj da gradi novi identitet, latinicu koja je zvanično pismo ove pokrajine, govori i tekako da je u procesu nastajanja jedne nove države. Zatim, u aprilu 2010. godine, naš predsednik sa predsednikom Turske i predsedavajućim Bosne i Hercegovine Silajdžićem potpisuje Istanbulsku deklaraciju. Deklaraciju u kojoj mi priznajemo suverenitet Bosne i Hercegovine. Pazite, ispada kao da je Republika Srpska proglasila nezavisnost, pa Srbija treba da sada potvrdi suverenitet Bosni i Hercegovini. Umesto da predsednik tamo postavi pitanje a šta je sa suverenitetom Srbije, s obzirom da je jedan njen deo ocepljen, a Turska je bila među prvima koja je priznala Kosovo i Metohiju. Drugo, da ne govorim da dan posle potpisivanja te Istanbulske deklaracije se odmah oglasio i srpski član predsedništva koji je kritikovao tu deklaraciju. Dakle, naša vlada i predsednik čine sve kako bi ugrozili i onako teško stanje u Republici Srpskoj, a znamo da se teži ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine i ukidanju Republike Srpske. U tom smislu, u toj takođe deklaraciji se pozdravlja da Bosna i Hercegovina postane član NATO pakta, iako postoji opredeljenost u Republici Srpskoj da o tom pitanju, kao i u Srbiji, se odlučuju građani referendumom da li žele ili ne žele da pristupe NATO alijansi. Pored toga, u martu 2010. godine tanka većina donosi deklaraciju o Srebrenici,
Nisu hteli da poslušaju stav Demokratske stranke Srbije, da se usvoji jedna deklaracija kojom se osuđuju svi zločini, a na ovaj način oni su pristali da dele mrtve, pristali su da rangiraju žrtve prema verskoj i nacionalnoj pripadnosti, a sve žrtve su nevine zato što su jednake. Nisu hteli da prihvate ni ovaj naš stav. A naravno da ne govorimo o tome da su pisci te deklaracije bili Turci i sam ministar spoljnih poslova Turske je rekao da zahvaljujući Turskoj, Srbija će tom deklaracijom da zapravo se izvini za žrtve koje su stradale u Srebrenici. Na taj način ceo narod, svi mi nosimo žig da smo odgovorni za to što se desilo, za stravičan zločin koji se desio u Srebrenici. Takođe, ono što je potpuno neshvatljivo, od momenta od kad je formirana ova skupštinska većina, nije se našlo za shodno da u Skupštini Srbije se sazove sednica na kojoj će se raspravljati o Kosovu i Metohiji. To je potpunosti nedopustivo. Nemate ni jednu državu u svetu gde, ako bi u pitanju bio jedan deo teritorije koji je pod secesijom, da nemate parlament koji ne raspravlja o tom pitanju. Ali zato o njemu se raspravlja sa Jelkom Kacinom, o njemu se raspravlja u Turskoj i na drugim mestima.